nag-harvest simula nga kamutit dalula ulya ni Manong Aaron. Pati pa ni Lolo Oril. Jason na. Kapag may tinanim, may aanihin. Dati nga kamutit kat intad ni Lolo nga Oril. Ito eh. Ikilo na namin ti kamutit at tadyayan mi kat 20 to 25 pesos per kilo. Ito di pandahin harvest di na minsan ngal daw. Hello ka farmers, na yung bag ngal dayo amin. Welcome back to my YouTube channel. Sabay tayo nagluto ti kamuti cure. Shout out ko pa dagi di kakasinsin ko di Bicol tayo. So dati number 1 subscriber ko. Shout out kini Rachel, Kuya Gian, Kuya JM, Kuya Ambol, Kuya AJ, Aya, Ate Sen, kanilo lami nga Clara. Gluto. Yung mga nga ramidan tayo ka agprito lang ti kamote. A few moments later. Farmers, naluto dati kamuti tayon. Di kamutit nga prinito ko. At taramidan tayo ito nga kamutik yun. Luto tayo pa iti tagapulot. Iti panagluto ti tagapulot kat kiwaran nga kiwaran aging gana marunaw. Tayo nga kiwaran aging gana pumikat. Dapat nakasut lang siya apoy natap na nga maksut dati tagapulot. Farmers na runaw dati tagapulotan. Balim tayo nga ikabil dati kamutit.
2,000 years later. Farmer, sa rin to jili notok na kamotitan. Balinting ag merienda. Kamotik yun. Bidang-bidang mo.